wa vona info wena bongani mi leswi swo kumbexana ta fambi vulavulele ku yini a swi chuwisi sweswo wa ta ni twa ku nandziha ngopfu ka mutini ende wa swi ta ku loko i vulavula maridima lama Mozambique exi wa ta ni proud hi swona sweswo nandzihi wa ta ni nga va proud ku ri ni titwa nandzu ngopfu swinene why ni nga tswariwa kwalaya ni tswariwa ka Malamulele because of loko u swi languta kahle hina hi vaka Chauke hi vahlengwe man there's no hlengwe in South Africa boy wa swi ta ku hlengwe yi le Mozambique obviously everyone wa swi tiva sweswo but lexi ni nga ta ku byela xona hi twanane ni kombela ku pfuna ka something you are stupid because of laha u busy na ku he Cynthia swi nga te njhaninjhani hi ku byela timhaka ta muzimba byo tshama ku na hi tlara ka mutini ni te hi dyiwa hi mfana wa ka Maswanganyi kwala ka Sikhunyana a ni swi tivi ku ha tsutsumela ku ya vona swa le ka makhelwanisi ya swa kwala kaya khi onhekeriwe hi mfumo languta swa le kaya a swi le ku fambeni kahle hi le ku dyeriweni so but my point i ku ni twisisa ku loko wa ha ti byela ku i le ku swi beni swi famba kahle i le ku hluphekeni ende languta timhaka ta vusiwana bya wena mfumo wa ta yi xisiwana mfumo xa serious and hayi xo huwa wa ta ni swi vona ku i ringeteni ku mbala swigumani nhlokweni i mbala swikipa swivestani swa le palms sweswi i mbala miceka hi nandu wihi vukachiwani byi nge ku fikise helo sweswi i busy no mbala ntirho wa Uber na i ntirho wa swihlangi ka mutini kambe a swi aki muti sweswo i ta feri xisiwana i ta feri ntswani vo beni va kha va dya joy wake up hey gobja man of four you know what is a man of four kumbe wo tsakisa hi ku jamuka wo twa ku man of four a wu swi tivi wo yi vula yini vutsasati wa wena lwa muzimba ta ku byela ku wo yi vula yini hina a swi ta ku wo yi vula yini vutisa muzimba ya loyi tshamaka na yena lo va ku dyela ku ya tichomi ta wena i dyiwa hi miyisa wun'wana nandzihi wa ka Maswanganyi na wena plus i Maswanganyi phe wa ka Chabalala nandzihi i wa ka Maswanganyi se wa ku ani wa swi ta ku loko mhana wena ku ndlele a ku hungukeni a endla yini ba wena i lo fikela kona ka mapayini a hi wa ka mapayini eMozambique so mani swi tivi ku ringeta ku hlamuseta yini because of everyone loyi a nga kwala ka wena a nga kwala kusuhana wa ku tivela ku i munhu wa njhani i xisiwana xa tiko mfumo I'm waiting for you tana ta fika ku dlomu hey this and that I don't care about that mina ni hundela mahlweni na life nda joy ni kombela ku na code ring ta 10 we are back to wena siku rin'wana video yin'wana ta ku ndlela yo we stupid xo gina a wu na nchumu wo va manghimani xifaki xa munhu ntwa ku nandziha okay entwani exey ni minandzi a ni na problem na sweswo vito ni deriki xivongo ni mavasa ncawuki ni mhlengwe amen haleluya